free at the by Hopia Panty and car. Nay, ya, maybe be at the phone boko. Sana mambo necessary. Maybe be at the phone boko. 80 and oh, be sorry. Now, so NDC for say, one more preference is on Pacono, or Nimdia Orca. As some Orca on Tiasi. No one can say, oh, Bahama say about better free SHS, and not over cry at miracle, or really tonight. I saw making in our home, and number. Oh, we are also war. FBP at Chess. You are John Dramani Mahama Kojina, baby. I can say free SHS, no be chairman or family. Frank Crawford abedi echere de makane mampane John Dramani Mahama engumasomo obenfo na jen opokwajeman Ebusia ye boremu ewo Ghana College of Pharmacists wonom ena efrafra enro ewo omemu hasenom womu yenhwehwemu ya esiase no mahwe se enu frafra dwumedi ahodo ye ekoso o my Ghana mu hasenom no bibia betimi agina na kwan mu wonom ayamamre ne amande agini peduo sonson ene afofro nwotwe bi eka ho ede atomu se wo mehwe se be ya won dwumedi no wo betimi aboa ewo wafam de wonim de ya wakwaje ewo suku mu no na etimi aboa ama wo me yapomde ho nsem no etimi agina abrane na brana rector Edema Ghana College of Pharmacists Professor Yvonne Renchiwa Eseku na wone nsentwefo edi nkasa ho wabra na woje nipa we se yatomu no ena wo kyerese niama pina no ena esi wonom eniso na wafiafin hye mudi ahodo ya afibia no ya wokona se ena mami ekogina ya wodi nchemu pi ene ensem dodo na etudwa any fellows ni nyina no enye first batch ni ebi wo ho a omo ye adwuma baby bebre wo Ghana we start free north the besi south ubenya specialist pharmacists we say no so bia ube kokra region bi wo na nipa ba nanso nka nipa pamu a enka baby a ye wo specialist medical doctor bia e wo say nka specialist pharmacist na adwuma na wo ye no ehu senia enu no kra ye be use no advice any ade a ewu nyina no omutimi ede em inti no omo no so but omo Ghana nyina enenso dodo na ye de abia don wedi no ye ware hye mu so nyina omo bekọ baby bebre aye Ghana ha bebre na baby in fact wo hwe ye krampo a ye frefre omo no ya nhada mo baby omo fidie but e be free north a be free western region, a be free Volta region, any idea nyina. Suku penye ya Ghana College of Pharmacists wochia ano obinfo Yvonne Yenchua ene yekọ ekotie no dwumedie na sena eninti ne atwetwe rofo pinano ene de wadi monyam ekota ekire ema ne ye krabehwe enam sayo so ema pharmaceutical service dwumeko no penye kwantrefo ya wotua no ewo asoye ye hwapomde so Dr. Joycelyn na kokoi Aziz wono so ekọ ho ema ensem dodo na yewra Dr. Bernard Ogoboy ya wono ya soafo ya hwapomde ho nsam so wo wesagu na som ya wono so kopugu ho no say ene oda na di kire through the College of Pharmacists. Yeah, titi pharmacists or more particular things. For instance, Cecia ye kasa ye pharmacists or more in Noah. They are just specializing in Noah. Sebi, ye di man kwala nkwa. You have pharmacists or more specializing in Noah. Ye di man more sebi umanya cancer. Any strut be pray. Pharmacy jumanu assistant can ye no pharmacist sebi who share dispensary we hear drone now we see for the back mienu back one baby assistant say I share what we call pharmaceutical services ye boy ya hu wodin se na be ya ye my drone keke na mu ye dia kan dia ni ama e be ma wa hu se na we be fa drone yie aka ho nti pharmacy jumanu ko yie. Dr. Joycelyn na kokoi wano na yepenyi kwantrefo ya pharmaceutical service adwumeko no wotua ano ewo Ministry of Health ho ne nsem no echi no na omanhene ya wono so wakwamu ode ne ho kwafo akoto wono so ede afuto kakra ede ma fofofo a ene waje wono matom ewo college ni mu no so hwe ye core values a ewo school mu a Ghana College of Pharmacists now I say ye more musa education way say omubetimi atwa omadwuma so ye ombe disciplined and yes some do certificates no call
ayi akwakoto omo mpase amana so musumi ase ada ese omo ye adwuma na apomudi nsam na yebo ho dawo intime enkosi Ewusia ye koyenim ewo nsam ni mu ya ma ne bofo pani wa santima mu eye Kwame Redu Kwame Rade asum de nka wanwumere yi enka so Kwame wapo mu tesen nyankopon de me pa ene Asokore Mampon District Court ede na course ho Kwame mi ka ekifo se enani de to su ni pa yinya kodun kansan lawe Ghana ha o ye sinu Kenya wadi bin papa ebusefo be kaya ekobe ya bosu ni kakrani na obenya nkwanhyia ewo kumase mukum na nam nsa so ma polisi mu a abema abodi ntie be miensa ato ewo nsa no nam so ma na semi polisi kuku asemi de ko Asokore Mampon asemi bia ma ononyamfo a wotie dum yiwa Samuel Boabe Kwansa ono na wotisi asemi de ko tu nanim na bra asemi na atopa de ba sense na wo hwese dia na yenia kodin kansa no we na ho ati na pom de sitie no enam so ma lawyer na na bu sitie twie asre na na mo so gina so etrese obesre court wale sense the client anase ni nipa wodi na ba court kodin kansa no we no ahoto anya bi o wa ho tokra sense kwenchia no na no wodi a ono nkasa o fa mu bi ani ntino obesre se wo ma kwan na ti onko no onko di arrest enam so ma people take them so de asemi de se enne na ebra ennen so ebe ni bi ya ekotena se na se ni ya Boabe Kwansa we da se take them no sorry ya no che ni se enne ya ba ko che etosu ni no so wo hwese bia na asemi se no a enam so ma asemi general atensa hu trata problem na wonfum na fi afutu ani entem bi bitumi aka fawo ansa na se ni bia nkasa no etimi akoso no etimi ebi peye edi amananti enam so ma wo so gina ho no wo de sanse ni na abitu abusiafo na fi kudin kansa na no ya nya enimi se bia atonje na aka edi amananti no obetu asem edi ase bisumi a edi ni mu a bi nsu ensu edi ni ai de to su edi no nkron na saada no se enkodu ho na atonje na ensem bi ofaso wakafa kudin kansa no ase bi ho na wie ehu afutu ene nsem bia no a obama amanfo anti bra court no be san translate ke to se bi nko e wo business we bi ni anu e di number Asokore Mampon District Court so Boabe Kwansa Samuel ono na pm o tie dum no etu asem bi ase on 29th July abo do sinya e bi eri ya anti kona bi se ya de na iri kodin kansa lo mu na samu a eni ni ko hia wo kenya na nam nsa so na president ye mu abofra we di ni nsa aso na mu nsia de no ene e sori ina ekosi ko do Kwame ansa na yebeduru ha seru na nsam no kwa yebebere akoda na wo firi na busuafo nsam bebere na yatene mfanu mo so akama nsam trofo yesoso yensa TV na emu asam na kwa yebebere na ene bere omko pie mu ono bambo fam ene achitafo na fam na etesen problem chitafo na bambo ho asma wo kanede so beka ya na anu a ye court na wo hwese de na kodin ganse na pomudi ene efisifo ho bambo nsam na no wona wonya mfini ni bihwe ni se na the bambo de na wo su de sense ono amukwa na me se bibu epitifo abetire ni sense wo mu hwe ni si na dia isi na ho die enan so na principle de che ataya na no so bambo na e wo so ola ni hwe sense dia busiafo abofre fi ni taso ma wato na mu se de no dia na ko mu so mo ha ho se dia na so ye kwen se de mu so na ni mu na no asem so na mo kan se omo edi wo mani ena ete course na dia course be kan na se dia atoni gena adi asem no wo ye hwemu no abutere mbeti na banti wo na no ena o mata adi ni mo maban bon sam na ekosoro se dia e da no mo ene adwuma ya mane bofo pani asantemam Kwame Redu ene yetene nka edi free Asokore Mampon District Court ni nyina no eye kodon kansa lewem ne nsem a edi ka ba ye fa kwansia ho ewunsam no bi na wati
Afe ye kweyamba ne body ye woton kra free epoye mantem kwabranya akonso nchen na asem kese ye asama kese court presided anasa presiding panyi ya wono otene adwama menka ne sa his honor Abbas Abubakari Adams wono so kyerese abrantie bia wanya mfinsha na duonu nan wakowia mobile phone de free school ni bi ho no ntini won konkoda da bon plachi prison enfie pole edunai na phone ne kula no na ne boy yesen e di asempote e na si ye ba ne sen kwabena e wo ahoma no so kwabena wote enka anwumre ma ye ma wadwo abusia ahoma no nya entu ahoma na tomu kwabena wote enka asama kese circuit court pesa eye judge Anna Abbas Abubakari Adams eda anono order betudwa achemi se abrantie bia meno ekateye fe no Ansa Philip onko na onkokoda efiase emfisia pole edu enan na onsanso fanye adwumaden na se okona se oba enya ade a obomodin afọ obi ade ebio abrantie fe se Ansa Philip no wonya fisia adunu enan na ofi eyanyanoa eno eben asamakase ene ne mpotemu na asem no enche mu nyina no ene se inspector Samuel Owusu onu yekodibofo no echeche mu echire court no ese abawe be fe se Pobi Mata onoko school ewo ye kwauba nyanoa senior high school na otinyanoa ho no ma oni abrantie Philipansa ene tikru ebaako eso na eno na mpanyifo echem ese ahimache eye meno ekase no June busumi ade to so aduonu ebaako mfimpinu ene aduonu amiensa tesa fi etwam no wobra na bo eye ahemache donko empaimu eye 1:30 am wobra abawe no sole fi ne dem no ene hu se ni iPhone ene empono ni mobile phone a esom eye 900 Ghana cedis no eni ne dem eho no mo eno mokobo police for amane ama police for so hwemase eno na kowie ase no abranche ne din ede meno kase Philip Ansa mpanyifoko so de pechi aye bisabisa na no ono so gitum se ampa ono na watimi afasa ende mananiti okopie mu asemdi ebia no na empono eye temu 40 adwamu his honor Abbas Abubakari Adams ebisa no gitum sampa ono na wafa eye sa ende mananiti court no ehye se onkodamu eye fija padopali edu na anya hono abamu ano ebo modern se nanka opere se ebeya mpanyifo ebetimi abo emodern na mpono mati fe no so ede amane ho ape na chief inspector ameno ekase no ne yakodibofo Samuel Owusu ede tudwa echemi se abrant tia ye kana ho asemi enye ne dikan akura ni a wadi sanyina basam no wakọ afiase mpamienu aba panu ti nya wo ye ne de da ho ehun behia se his honor ohun ni bobokọ nti his honor so gira so ede betudwa echemi se ana na finhia edu ena ye ode amane no sa pepepe na Philipansa onkokoda afiase na so kona so ba sebe obi iPhone ene mponi mobile phone no enya ade a obefa ade afini dem Kwabranya koton krai edi free asama kese circuit court wa bread ne presiding judge ya watsna adwom Hisana Abbas Abubakari Adams ena watcha sa brant wata abokro no pent no emfinhia dunai iPhone ene mobile phone ba kwa ka ho a kane sika no 9 million ne bo no wakwa akowie nti no wonkonko dem 14 years emunkra eno no Sompa 90.7 Sompa 90.7 ewo bono na po yefam Sompa 98.9 Sompa 98.9 kwenya akone abusuafo no efa bi ewo sunyane na afenso hafo ene ne mpotamo Sompa 93.1 FM ewo kumase Sompa 93.1 FM ewo kumase nwumre ya agemizo ya wode ya fa na afenso ne yemfra ye no ebi ewo ho wode no eye de he dodo bia ya wo hia bia no won sabeka before all your programs 0246 270221 0246270221 for a Herbal Center also what the Coco Master na badwaso nisa ye nti se bia wo de no ya dem tim sisi ya de Coco na hawo a for a Herbal Center na wo se wo di wani kirem wo ho na onsaka wona duro ne bi 0546107107 0546107107 nemom ya sane so ye de no mu abetima akwa adwuma ye de no mu a obetimi atukan watena nyame ya adomafo ne kirebo ye nkrobata bia ya ebe wo ye ne sciatica expert no ye renka ye bia ka ho bia na busua ye hu adwuma efiri wo namrom kosi wo pampam ye nkrobata no doso mantam dunsia nyina so ye wo hono mu a eye adwuma to watena no pa ye be hwe wanim ya abra ma ye ni enkomo 0540
311 0540 311 311 ya express ho kakra express group e de wo ko na ewiase ba ye no ya mediche bintini pa de wo ho a na wadandan ho kakra express group say won krata se ba wodi tukwa nyina ko piem e wo manani kro bia so no wadawroma e ya bra na obeye bibia boko e de amount kuma sasa for labor runabout sanso so na nkran kanesi first light ho a obo ya wo ya adwuma express group e ya express ho kakra 0552 82 7787 0552 82 7787 na ekuo bi a ye friend no Create Ghana omode atodwa ya omo etrese omode eniema egu akwemu ya omani habere pa se mojabroso na afenso sichire yare yade a ha Ghana 40 Ghana for adwepa ntino omo so afam dia ombetumi aye no ombeye na sa yare no so montimi antu ase krampo no a yebehwe na yateso na atumi akofam opani edema ekoyi eye Dr. Farm Elizabeth Boateng ebe na wonen samtrefo edin komo no asem ni bi ne eniba enti ebema omu etimi ahye omu edidiem ni omu yare ehonye ma no mu enya bibi efe ne se complication meka ni twi se ensisanso bone a ede yare ni beba amidi ye Dr. Farm Elizabeth Boateng na Create Ghana team no education na ya ye man chire no me anamiye leader it is any pano se obi hu se wo mojabroso ana esichue yare a say first of all no ntini e healthcare hospitals near they want around clinics to ubeko ni bia e won yare symptoms we bra wo be hu e bi won so a hu hwe ntini encourage say ye be kire enkofo we are nim ni ndie ne be kire no mo hu say yare bi wo ho na say na ho symptoms ne signs tie nana ye busa na se adwuma we adwuma sopa anti sa no mobaye ne dan mbato nsa fra busuafo be mma boa wo mo anase bia ma hoɔden afam no munya fira manone ana Create Ghana a research group omo hwe se ye din tutu ye atokwam se ne be ya ye beboa omo wo yare enkoda ni omote bibi ti se esichwe yare ana mojabroso ana stroke ana say yare a ewo akomema eni nipa netina ejina eniema bi ti say de wo beye ehun sunsanso ana bema wanya san yare no ye buta Ewusiana ye remo ewo doma na doma Presbyterian Hospital no arehu sembia si wo papa ne nyina no ene se Greekofo eremu wo ho trese wo de kantini wakwakotwa wo mukane mu na branch entrefo di akire kopie mu wo ho no arehu semia ye hu ya ne se nkwada ya won me motofo ya wo no mu a wa ho de no wo home no ewo fo mu a ye de wo mu akwakohye nkibetasi mu no na chese esanse kanea no ekone ntina na wo mu soso ehunam no se de ne amasi kono na anu aye den ayarehu sem na nesifo ni bi ya won mai ewa ya sabia ho no wode ye ebonkomo emansunsan so bone ya kanea entwam ye de abre wonum no wo mu bubu no toto edemayen say no with the light off no nice stuff for mobile umunya light inye edwuma habe su muntimi hwe patient no e bit say injection cannulation ye ntimi nye also we work with this computers say software ewo edwuma with the light off no ye nya access tv to say medication vital signs anema no ye ntimi nya access nye wo computer no so many hospitals today are going folderless. It enhances confidentiality before you can access patient information. We have laptops and computers. Now there's no light. We can't access it. We can't go by medications. All the medications, the routine, the times we are supposed to give, either 2 hours, 3 times daily for everything is on the computer. We can't see it. Our laptops are all off. Ewusiana sefo yi semwachi ena yafo ya wonom so epomo edudu wonom a
wakwa akwaja ya hwede akwa ahosade free hospital ho no wonom so ene ye bon komo kakra if I have been wa because my yara beda ha mra light was so and there me bia you okay condition I won bia no okay is be do light no yeah yara ye wo inside intimate na inside ho obin so wo operation room utilizing so ma different 6 years hospital so problem with janitor until the best government no ade bi wo ha ye pay nkwa wa and this we can say hospital ne de ka ana bibi san say udum light no without abrabia nya wa in fact yana niam bi sare e ha adwene ts government nipa say odi hu djuma ana nipa oye say light ne ba no onfa kwan bia so betima ere ama light ama ya da ha no so yeso ye ho atoye wo Presby hospital sisia me de menana e bae na yebedu ha sisia no omotwa nkane anima a chese nrobi a o say ye de manipa na say je no to ha na nsani nrobi o ho a obenoma obi o ho a e se fridge but omodum nkane ani ntino ye hu kwan ye emfa ndro no emfa so na obi mu so ho so sisia no ye wo nkura e che incubator mu a in fact say light no amma ni manimu ya betimi de nsunsanso bone aba abusia do ma hinkro ena yekọ ekotie nsem wese nyina efre ye gina wese so na yato nkrata odi aba yaba nsem no de yakechre no eno ena edoso 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womu gidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540 311 311 There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hienye pa enye brakasa nko nuaba ne nhaban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder brakasa powder siesi nipadua na ba kwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma ba ko freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma ba ko woni sushie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya brakasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 brakasa powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu mu agiatum Sompa TV Emma Aketiapa abusuada wase ama wakwa ba ye ma melody na mahama ekopie mu ewo busunya ye no wan krasa no for baton pesua no so ewo bono na po fm na onam lodina foundation so ana ekopie mu ewo honum ebra okopie mu ewo honum no na afidia ye de pam a ade yi bi maako ha aduonu enu achi se ye nuanom ekọ se obi a okosiesi wontiri ho a osiesie tire no wi na odi nku anase bi ensuo hohuru tire no wi a ade kurukuru bi na ode wontiri ehye wo mo hwese bi a wontiri no bewo ansa na de obeye ne wasa aye no no ne nyina bi na bese wo ha ne akiri na ebi eka ho ene ho empemprade na ebra na ye maame kasa no ode tudwa etere se wo hu se oba anigi a na ono so no wadidi amen so hu se oba anigi a na yeso ono so na koma so ade na abamti ma de
wo ka kire ma nyina so obi anka nakoma emfa ento ne yam enkwa ene hia. Don't be rude, just be polite. That day it can be said we are not in the mood, but open be a dinty sebe oba na wo sere hey you're welcome pacha mo na konya mo pense bi ma no na wo juju omoko de bia ombeba me pesa be di machines be mamo na mo dia ko sisifie na wo nenam kese adwuma no kora wo nye debi mesra mo because mo ka ho na Ghana economy e kosoro mo aka ho enti mesra mo ma fa adwuma ni agoro. Imam Lord na mahamana yetene nkan. Afe ye kwa eyase ya mo hwa twentwe ho ensem so na se be ya Ghana ha senom yensa hwe ebetimi akoso ho mesua begina brane amesika sema toto ye ente no epagifo ye waso ye ho ekirese kaso a ene wene bakwantempo no so na wasa wo mutimi bemu na enema nyina ekoye ne ho ena akwa ye ne kese de abrade hye ya wonom etete sa kwan yi so ni nyina ne se traffic no car no ebo pisu se ya ene ewusi ba no pasa wo kwa adwuma be no nso ade se nondu ba kwa ansa no akwa akodru adwumam ya akwa ye wo ho kese de abeso won so na enam so amadom kuma ya wonom no hyebedwam ene ade hye bi no mo tete tempotam ho kwan yi so no akasa e de akira ba ne kebe ya wonya bibi emfa wenam sayo so ama ene Dr. Abbas wono ene panyi kwantrefo ya wodo ni kiremo e waso ye no so ehwa kwan ne akwantempo ho nsam so a wotue ano e wo hose director watu na mon ene de ne mpanyifo no koye no kasa dodo na ene ode koye de beboa ama neema so akoye de ama adehye no wo hwie egu ho man say on there's a bypass. I think severally it's been advertised, but when you come to Kaswa at Crispo City and you go on the Opekuma Road, there's a road that brings you back to Big Apple, which is Big Apple is a little bit beyond there. So the contractor actually went and graded and improved the sections. You remember we had some time that this road was well, there are so maybe we'll get the contractor to put the signs there. So when you use that road, you completely bypass what is happening here. For the big trucks, they have no other choice than to come here. And you find out that the contractor will have to continuously maintain the service road. If you don't, then we cannot do this. Because you definitely need to excavate deep and then to be able to do the underpass. And then unfortunately when they started, you've seen the rocks. So they have to blast the rocks. And in blasting the rocks, it has to be faced and then controlled. Because you cannot blast everything because there are human beings here and there are buildings there. Yes, the school is there. So you need to do controlled blasting over the weekends and sometimes early morning. So that's controlled blasting. So you have to do it this week, maybe the following week. And those periods delay. But in terms of safety, it's important that you do that control blasting. So that is the problem. Otherwise, here you have good rock. But because you are going down almost 2.73 meters, you need to take off the rock and then improve it. So those are those are constructional challenges. But like you said, the service roads are there. We've asked the contractor to improve those service roads as much as possible, the diversion routes. But there's a major diversion that you can come from Crispo City, Opekuma, and then come out at Senya Breku. Ebusia Dr. Abbas wono ene director would when it chem Ministry of Roads na sebeya niam abekoye di ama de hye wo kwantempon ye no e wo kaso we ne ba ya wo mu esiesie no kyese abota bi wo wo se wonum timi ye da papa abo no e ma ne koye ne nipa nso so etete bia mia hodo wo no na wo mu ntimi emfa wo hye so no mo kwaye na obi akwa kopra da be nkakra eno nti na ama enema etwentwe ne nas na so ne nyina mu no enema bekoye wo mo twetwa kwan ne bi di atoto baabi a wo mo kwan so betimi afa ho ya wo ho ebetimi ahare wo no ye kodoma central na MC de ma de say ye wodoma central ye yewura disa watara wonna kasabro ne nsamtwerofo 18 komo wudo ne kirem wodoma ne importam say ya edu branda u dwakese wo ho a wonfa ni agro kra
na no na ne fan ye toso mienu akwasikọ se phase 2 no wo hwe na wa ba mu sebaya ukope bi ato a ne dodo mu benya na atimi asto nsa fa nipa bebre nsoma omo so aba honom na obedi dwaboa ma assembly no atimi yasika na ode akyekyere bia opese wode akyekyere na eno ene bra wode asobo fom na wone nsɛmtwerɛfoɔ di nkɔmɔ no yɛwura no de ato dwa ya wɔkyerɛkyerɛ nsɛm bebree sɛ nyame yɛ ato ho na bibia akɔbɔkɔ a ɛbɛboa paa yɛhuru wɔ ha nei yɛde contractors maako mmiɛnsa na bɛba bɛyɛ saa dwumadie yi sika no yɛyɛ sɛ yɛmfa no nyinaa ansiesie dwa no dɔma so yɛhia street light yɛfuro advert no contractor bi abede wɔyɛ successful yɛfɛ de prefos na ɔba bɛsisi street light post na wɔhwɛ ama ne nyinaa asɔ yɛdwa yi a yɛte mu sesia yi na mode maayɛ no asase no ɛso yɛde dwa wɔ ha yɛdu branda na kaa kwane no aboa pie so traffic ɛwɔ ha bebree. Apart from that, so obi ewe dwano inside ha. Na se carry di ne bagu ha. Oba dwano mu a obre. Nti ya hwe yan krata mu no. Na munyansam before trans no. Mo ye se yenyi kwane entu dwano ho. Ya hye ase afri solis kanti ha. E de akwako pie bia sofo do ni feed mill no wo no. Na no project we no ye 1.9 kilometers eye kwane. Ya hwe ni mu ya priority pa ye dwano. Esa se brother bra. Ya to yansa freni pa bebre se bemra medidwa wa ha etru sali pa no be ahoban bo asemo a e wo se beba bebedidwa no se de be ya be ho enkokyere be na no yenwie no na we no ya ye bebre pa eno achi ye be ye stores kitinkiti a ye be tutum safoa na afi ya ye pavilion ntino wo a wo be to no wo fos wo to no wi a wasesa wo dem wo Drisa wata ya e wodom asenta dwumade no ase no ya maame Justina owuso banahene ya wono eye bono mantam no soafo na ono so odwumade no ase ne nsam nie omodo omo na de begua omodo omo niema omodo be ye dwuma begua obehwe no sabi na ene ye meya ye bo mo chema emo sui na behwe no bia ba be fa bibi no de ko message security for so mo mo aye niam bi fa security here sabe ya omodo omo cement ana omo niema gua no ma obi nya pesa menkuminya e me fa ba ko ana mienu enko sa so e na local artisans so no ye se fa cement bag du e fa ye pila ba ko a enko to so nka se enwotwe betimi aye na odi mienu akogu bra bi ti se ye se ye fa cement du aye wo se 2 mm ya fa no ne fa enyo en wifi enfa nko fie nkasa o ya di mienu ya yeye nti we de me fa kona fast why e be chew wo taxi driver wo so be so bi e de afa chew de akobasa ni e be chew so aka ho esanse o man ne chekere no ye nyina na ye chekere ye hia so bibiara e de ne koma e de na ho oden e be ta ye ndwuma ye ba be di achi na afefekofeko na do ma man ye so ye bodin akasa mpuntuo akoso na ye se ye so ya bo ndi aka ho ye mesra ne se de ye bia no ye nyina ye nta achi na ye ta achi no wasa asumdwe beba do mamai mu ya maame Justina wuso banahene ye bro mantam no soafo na ye tene ne kura mu kura no na berema opon kyereme bu abasa wona ye doma jasehene wona ekogire mu edema doma mahene ne nsamu a ode ma ye ne sedanku ani dikai nke dwedi be wi a ne dia sedaba na so ne die ne ofu yemu doma man ye hwemra ye betra doma man hai aide akinkru ayekru kasi awon ade abako na mom abawo bi amaye pa se ye hwesenu ya emre bi etwe nko no ye presity ye na ye hwe station awon aso bi a be amaye ye station dada na back city amaye na otu nsa bi nkun ya sa esi koso ane ai abafu dwa eguso sana toaso a na ne meka na se yera bosi abana yebi obi aba le beti maye na ni yehu a eni je osu bi na bia no ye bo na baso ejefo ya ni modu ba bia na bi mo yitantan oba kwa dan to kwa bi ehu ba bi odun na mosi ene se abana donye na be hai amaye anya be partner na mo so na mesre mo na se mo be yi amaye ene ya etwagu ye ene edoma jasehene berema opon kyereme bu abasa ene yetene nkan ye free one ye free ani kyeremu ewo anwea so east na ho ewo eye west north matam no emu na nananom ya wonom ewo ho binom abo empanyimfo ya ye kwaye breto ho nsem patam no ehye wonom sa no abaso ni nyina da ene se wo kyerɛ se galamsefo ene China ne bibifo yi wonom aka bomo ena kwaye breto ya etimi aboa ama yensu wansu ho nsem na ho bambo na gina brane ama yen frama ya ye home bibia timi akoso totende ama yen na tibia boa ama enchima so no aba behunu enipa ya wo bode ede ba ye no ya de anipa esai no na no ena enam so afie twem no
ene panyi pa ya no ene forestry division no wotua no ewo empotam wo yewra kwabena bedin wono eye ya emanana bia wono woye hipopro ya wote adwaso de mamansefo nana kwame sobri ene eye galamsefo ibi okotochi wonom ya wode wonom ekoto mu ewoda bonprechi ne nyina ne se wonom ese kwaye brentuo no eno nam sayo so amane nana bonya ya otoso miensa chiame panyi anase chiame hene ya bibie ne nana matankonwa sase so wono ena etua no wo ho se chiame no wone kwame sa papa bi ono so ye kuani wonom de abasobode de ama eye papa ya wono so kwaye ho nsem eda na bemu a wo hwa abo ho ben se chia woche nana no waye ade pa na galamsefo ne de se de wonom esu tu eye kwaye brento no sa no empanyifo amemo animu ya wanhwe ya ebe kakra no kwaye brento no ye hu na sekura e wo mpotemo ho de se nko abetimi akwa emwa but papa bayi wa involve all the stakeholders en kankan ananom if say na asase ye dia oni ye tu anamo ade bi oye bia touch me bia na wa frɛ nana anamo se na mpese mitu mumwa me ekwan be na e fa so a beboa ye nkuta hodie mu owa ho keka nipa se obo na ba so de ne kosoro ha obeye adwuma bebre obaboa mampuntuo ene ye environmental protection aspect na say ye nkwaye no ya bo ho bayi ana no nche bia mkofa ba bi papa me wure hoi ye kwaye no me wure hoi ya timanufo no dia asase na do omo yafu papa ba ye ya no ne ye chorus ni hu sa de no ana ye gusu a ye plan say ekwaye fa so ebedua nua no ya mayenye kwaye back. Nti we are involve all the stakeholders on the meeting. Into an amoe, yenye we. Ebia ne se meka se omo se kwaye ya ekohunye. Ekobo na mane ye nyina frɛ no se nana. Yen for yen ya aban dia. Nti momwa na yenya asase ne back. Eno na meka se ye pese yewura eba. Yehia reinforcement ya cabo ekufo. Se de comot na money dia. Na papa ye nyina ye bo dawo se the election year asunjue ti. Ene okwe ye de soldier for kogu ho kromo mrantie no se bia tikira sama obi moto. Etina kra no behu. Dia mfa no kra no de ne ho akwagim. Nti dia me de meka no se yehia reinforcement eka ho. Na ye de tu omo ase afuro. Chiame penye ya bibie ni nana matankonwa bedwa no otua ano nana bonya ye otoso miensa ena ebusia ye kokotie no yi eso na ye begyina ena nwume na ye de kase de nyina aba na wiye e wa hase asede wo mo ye de ma mizo 5G de ya frane de ye mfra 21st clinic afro so ye ne sciatica expert no Thora Herbal Center afro so de koko master na badwa so mo de ma wonsa enkabi express group say ye nkanto say ya express ho kakra won krata so nyina no fa ho asem e fa kodan no sante ye bo na ye osamufo pani akosua so mu akuku a and our friends so no Buzi, Mami ya Grace, any abusan for you and a boy and ya. Oche be our Sompa TV, so Sompa 90.7, Sompa 90.7, our bono in the poor FM, Sompa 93.1 FM, Oak Masse, Sompa 93.1 FM, Oak Masse, Sompa 98.9, Sompa 98.9, Quenya Konya Busan for no, Yadamuna Moise, I was Sunyane, Nafe so hafo, and an importante and Aquamana Cassini, and you remember. Oh, Hine Mame, Equia Yaboa, Esia Mabronya, yes, sorry, just so na and Kaibon Sem Kakraya, one ya dear to us, dear mammo, and